Kaya senong kasuaban kumandati dinsanan, kanau magisisa takapod isuang na sambayang. Kinarahingan asundo isuang kerajaan sorga, kon sikaw dat kasuabon bayno, kasuabon sabat diti on sikaw yahay, tukano kagu yahay patilaw musot kay sisan, maya dot panambarasan karait ko panatalayanan, kon sikaw tu itino pangamanahak dahay dot panudukan, manahak nagi pagangatan, pangiwaguhan, son tabuan nun pahit, milo dahay man paburuo isuanggot manguhup diti pelayanan da kinenan dahay. Tarimon dahay ta insana ni panambarasan idi moy kanu manahakot iso ot kamugotan da isuanggot ay kaindalanon nagi kaampayan dahay maya da panatalayanan. Tinasamayang dahay isu ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanong kasuabon, sanong hari Sabat ta insan po kumadati, puji Tuhan, mantadet pangahakan da kinarahingan, kisambot kasuabon na bayno, nakano to kago kapag yampay mayati panambarasan dat puruanan da panatalayanan. Harodi morit korit iti nga, kadodowo na di mangingimburod mandat pangakan-ngakan dat may sambayang ko bay na. Oke, bayno na po hom turu tadaw ka turu na isuang gatulan kalimo. Panambarasan na po dati nga ay orahyano kud pinapoy lidot kurga dilo dito amo manaw may papanaw gi. Pinapoy lid ila na pot amu kasimban. Manto ko ilayong paingkuro na kugati kamundat amu kasimban. Nga iti kasuabon da bayno ilo na pot panambarasan dati nga numan pumuti kasari poinonodo karay tutang. May galit apasa nadadi korongo tutang po nga ilo na panumbayaan to kod ay to kagya koydu man tadilo kantakan nilo ilo ni momirungod ay kampayan to kadawd isuanggot apa nanudan kumah kinarahingan ilo nagidi piguli-guli. Harot sangulunot minanahakot ay susuy. Hinggod itinopo sangulo na mositar nga mo nikid sabat hari Sabat to kasari o khotbah. Ino po dihit may sambayang nga hari Sabat no po di. May sambayang hari Sabat ti khotbah. Moy kasambayang hari Sabat o khotbah di mositar. Harma to di tinapasan. No di uhot. No kuro dia sitar tu hari Sabat no po khotbah no ka. Simbar na pakadi di mositar nga kakuaan no po nga o kitoh kudot pot tito nga anggota ngay atano diti tulandat ka. Irin na di kakuaan dat di ko tingko diti panambarasan dat karay tut hari Sabat kad di mositar. Jadi ilo panambarasan dati lo nga tutang no po tu to kayga ko tingkod dat ay right ko tutang bo. Miagalit iso no dihot kantakan do isuang koposyon ka daw. Miagali milod koydu mantadet ralan koposyon dati. Nga pengkuro piad kita dati maya ilo panambarasan nga monopot no dogyad popoydu dati moydot iati no po nga asimbayan dogya. Okon no kayri nga adaan do kompung do penguhupan dati maya dat pelayanan dat kinayanan toko. Oke. Nailan dati kinarahingan no po okon ko orohian dot inopohit ay kaindalanon dot
pelayanan, pekerjaan da kinarahingan nga oting ayam maya iti tutang. Sakirana pod right ko gereja, bangunan gereja teko nununa pohit ay harohot samakan right ka ti gereja, harada osoro dati man pendalano, sakirana pod intanganom adi kosompon it ay kausinan, osonong nagidat sasabaron tako po, okay? Sasabaron tako po, kada dagi sombot man tadidit mamahatas tay ko momongoh tako dit tamudan idihom gisombot harangay nandohit ay pagangatan dat may tako utang ka, mangutang tako ka. Nga sakirana patumano da kapagyakunan, paindalanon no po, ano pondo opongo pagihumanon ralan ki. Nga ilagon na ganda lo mangutang. Nga moy dat moy no pod ay so mimbulay dat kaboling kahang ko ti dihom ay andadadon ta kapod kabagal na poruntukan kamatu ki. Nga agumo nagitiad di wo sakirana pamiagal ko gereja da tanganak manto ko uhoto ni bendahari setakat tepod don dohom budget to kono po atapan no ka. Wah, manto kono po paing kakato gisem atapan. Atapan nandem naik na di budget ka. Nga sayra na pundod iyo di haray mo tigya kasanangan ki. Iyo dit abin suhu tokod. Iyo dit onsub. Taro no gitimpud megalit asan-san saga ni semua no wah. Dot magihumboralan dot paing kuro di mamahatasin lo ka. Paing kuro di moniap. Nga tumanud na pod pangunsuban da hitim kada nagisem memantadot ay ikorohian dati paindalanon hali piad mentokot pelayanan da kinarahingan nga okonda ka gisambot kasuboh tokod iti kamunda mangutang. Jadi kita dati dot muntok piad kosonongon otamodon dati da mangutang nga ay kinarahingan nga madai mia galid di. Muntok pia gereja nga ay kada na dati ka okon no ko korohian da kinarahingan dat gisambot ko pangutang tak ngai to kono muntok ko pelayanan tay ko muntok dat ay pembangunan isuang dat iso gereja. Sayra dat ay bulayan kadaw lo kamondat mongikit. Ay bulayan pa kadaw lo mongikit nga oratian datid gumu igya komunitit mongikit iti bo. Haroy mongikit sebab dot kinatamahawo kinatamahawo idi tulun. Haro nagi mongikit okuan po nga haro tamodon di siyo. Harit okitod lobi kagayo haro keperluan dat agayo ko it haro. Nga memang haro nagi kapi mongikit tet tamaha no po. Haroy kapi tiod di. Nga ino pa'y oratian dati montok ko pelayanan da kinarahingan pasuang na ngaylot ay aray ko pembangunan ino pa'y tamodon dati mongikit nga okon ko sebab da tamaha. Ikalansanan dot paingkan lagi kadaw isuang got ay pagindalanan dot pelayanan pembangunan maya da gereja maya da kaisisan dati daerah potoy kawilayah tay ko misyon. Haroy timpu-timpud karait tokod oki kita misyon kan ganda dati di wo. Nga atumbayaan toko dot
Mano po dati inapahita mo dan hirdi nga osado o pangintangan, ikaw mo na malayo berpandangan jauh. Saira no pod osado o pangintangan nga haron na gani tamo don ni ay manu ko amo nga terpaksa nundad man puso so paindalanan dawokon tu harget hara ko pod dosihan, haro na tamodon, da sumono, dahilo. Nga naratian dati montok no papalayanan okon ko tamaha nga ay mada tokod inapahit pangingikit idi nga osilidot katamahawon. Ay say mo ti guna dat piro no ribu hatusin. Sakirod iati boh kamondot itusin toko. Ay say guna agumutusin nga madi mamuri mo ni dit kagumuan kang kuyo ho. Kumon guna pod mamuri mo no kagumuan nga miagal itang Pinay Melbourne. Paturo no siya kantalan daw kanod hopod no ribu. Nu jadi sala det tok mantadit ti hopod no ribu na anu kuhom. O hidu pelopor sapuluhan. Om man pakatun do tongo limun na hopod ring gitu pimbangatan. Nu jadi salat ieu di inga kadit tu dipon ka. Inga kadit ay ongotok kisan nga pulut taga tao mato. Ongo sapilut no mato ka. O kani ko kamoyan no minsi masima iri nga hari baga kasanangan di puri mo no ni dati ay kinaw di panando hiri. Ipanampakay no jadi salad ino pa ipanampakay dati nga ay okon pian ko ay angam mahal ko piyo nga okon pagyan ko sang gansay-gansay. Okon pondo kayo mamanaw ko nga intahan da tulun no kuro. Amo na ko lay pakaw. No nga hurak. Ito nga kusay nga hari met kaumbala ko ikapiyo kokit talad. Iti dia nga kiluang-luang o kito nga nit ay dentong ako side tapayas nga agumo matusin. Tanganak iri pakago. Tanganak dati kapag yamong na di tanganak kasuay tok kibosikoli tanak itiso. Dia tanak mo ino di olos. Nga haro nga lobi po kakano kod hopo do tinanda bosikol lo mamolih ko na. Iri no milon lagi dati boroson dat iso ikantot naman po na ilani rin kulom kasilapan ko ay kasi sambilan kasi tujuh rin ko kasilapan ko kasambilan rin tiyo di nga po lui dati man timbang o ikantakan-kantakan no miya galid di. Right piad itit umondot keluarga. Jadi pingkan lagi kadaud isuang da gereja nga idohod osorow lah. Ato kayo muru timungon tamo dito sinda gereja nga agumo namadi keperluan dat ay manda tohonso di bangunan gereja. Sorow kun hilo gereja sinulihan di laid bo. Ino po tandas nga ay may nuun soyo man po damot ka. Man to kanad man po samantara ko basan na tiyo di ba no po nga man po damot gisomid aragom ay ogantian. Jadi ino po dit jamban idi nga idamot no. Oy lanto ko na ti damot tat ako ni ka man numan tohonso ko piyo. Susuway ko po rimanan to ino po tatabon nga hiri nagilikod. Kumuro ka no pa nga talikod. Kumaraw ka raw pakod kumuro.
Saeureud hareup tetamud karikot may tambuli hilag gereja nga harenda muhot kaubasan teu kagiat karikot ikayenan di apok umbalana rikot nga hari tuhot datid hinggo di jamban kah. Manuduk ko nga miagalit, manuduk iti ko amu hari ginaw ti di bono kuro. Tu osaraw iya amoy dir jamban nga kumuru ko nga iyo dit ataman. Ipahit kakitanan ikantakan di bangunan di jamban nga milangay ngon lingot ti ngon lingot haratulun ko aiso ka. Eh, nga wan sayo na di, wan sayo atok ogumo mo tinahay oy. Sayra da na wan say kadidi sangulo na diakon. Oh, itim baru na tingayaman na manudukot hingga jamban ka. Karikot na dihit, karikot ko na di minilawat pira-pira rombongan nulinaw nga nakarikot no pangayri di messenger karidi. Eh, ya, irit sasaraw ko. Karikot kadidi diakonom. Oh, tayon ko nagidi haramuhot ta hingga jamban da tiyolo jamban toko ka. Inapahit apon nan say nga uhotan ko nga ay kuman ko papasunod tay ko mada kad haramuhot ta hingga jamban nga sayran non say bah tayon kuno gid uhotan da hingga jamban non soy kasyo. Jadi iti gereja dati nga gumo ikantohot ay kausinan nga okikit tamod okikit tamod gi gisambo ipi ay kaporluan nga patut tadad mano dagya unsayo nga mantad da kinakikito. Kadang-kadang ibandahari okikitid okikit to pa ibandahari gantian gid. Gantian na gid gi. Ako ni kamuan to kod misima-sima nga oy laan to kagyam hinggay apatut da hirdi mo. Tu inapayit ay naratian na bulayan dati di kanihab nga itinapot right ko bangunan gereja nga haro kaisisan dati mositar dati ahli lembaga gereja ang anggota gereja harot kaisisan dati gisambot ay kapuriman to kod dati ngai inapon dahit kapuriman nan datid miagalidi nga haron datid tanggung jawab datid montokot ay kongoyan di pembangunan gereja. Hitih dilit oray tanilo tulu da panambarasan dati amo kasimban. Palagasan na datid inapahit papaindalan dat buru-buruan iswang gat pekerjaan da kinarahingan nga sumili dat itong nga bisa, itong nga bulih, itong nga sampin. Okay? Nakuro. Pangintangan na po datid agayo dahiti nga kada dai na pahiburuan pekerjaan da kinarahingan didi nga ompuong tay ko antaban maya dat kaboboyuhan di akon ko pananud da kinarahingan da mamaguna da tusin montok kot kaposian sendiri. Mano intabo nuno na pahit mano kayo mano gatango nuno na pay mano ko bolio. Paingkukuran ang kuti sangulo na ay mamahuruan dat kamoyan takod ay odimot ko nugya talitih dat dusun ay talitih odimot odimot tatasaraw ko harapada suay nga yudit ako osaraw talitih paingkukurag ya kamuan takatit ay sarisid sarisid
Osarisid, pengkura komanda titi osarisid, taliti. Kuy osarisid. Sakirana po mo ita ka pakisada, nga marambot kono po, hano-hano hom, aiso nohot ay bahagian di bawah nget anu atakapan na rambut. Osarisid. Sakira montolop nga aiso nakukut ti sada dat anu otolop. Nah, paingkan lagi kadaud isuang dat ay pengurusan kausinan, nga aiso osausin piah, aiso na di sausin na bay no bo, limousin gi. Aiso ot limoh piatusin dit katalib. Osaraw kuno hit. Kaubasan no patit bandahari, ti diakon, iti elder dat manginta botusin nga orikot nandit limo padadi usinom kasukup pahatus ka tu 99 ringgit 95 sen. Ay haro dia limousin alang-alang dilod mana gidadi suku po ilod limo padadi usin no ukabo it payananda tusin haro limousin kabagal lot hatusi satu persembahan. Koin tobi tabung gereja nga saringgit saringgit padid asukupot limon na hopod haro saringgit pogi humakago nakura tu iadani haro sen-sen kau di pon nomongin tob milan na pom it ogonop it ay tinimungan ditusin limon na hopod ringgit talu na hopod hatus nga right na pakailot osarisid ipiay limousin nga kasuang dati record nga ako naman ti ho osarisid mano no gono po nga manto ko na po osarisid paingkuron na po hit kakitanan dahirim irino haron no warning ila internet at YouTube Jadi puji Tuhan mantadit benda hari dati osarisid dilo noritan po ditinga mano intobo kagatangan dit sontobi bolion. It oboli te kawi bolion nga uhoton dot pirodi ka. Siam no hopodom limo. Duo pian hopodausin kadit isarita dati digulo di. Sairad iri nakabatos tumboyoon lagi. Sairad dat bayaran nanda di benda hari hit momoli posoinon pongai. Nah, may soy na iti dia ka. Sairad otorimo hingga di risit man pongai dikopilkan. Tok aiso nohot ikomundot giling kapala to kanopod mantadit opuaso ginaw dati dit karaja di siyo. Irini komundot man nagatango mano intobo sontob no podit ay man bolio ka. Ilo nagikadaw komundot amo kosimban. Hari komunda tulundo konsisten. Iyo dino. Mantad podit iya aminang igitidit tugas idim gisom bodondo nga itu imito ako simban. Ay so okes. Haro piya nga kasalapahaman no. Hilo no po magako no ko ila. Right no po kayo amo kasimban. Saira no pod onuan ako tugas. Sakira mangigit baku-baku. Tay ko iborodusa. Uhotan nun do. Numan 3 man manu kira jam ko pajak.
Om sakireun pod Kirajam kanu nga ginawah tokoh pod ti sebagian membayar nga milaid-laid man deui sieuleun Kirajam oru lain da kumaraja ieu di Tasarua ti. Sairana pun da pajak ieu sieulo nga gusaun di sieulah ka raja nga sinsai ka harit ieu di boh. Nga ieuheun pun aku milet ieu di. Suhuon aku nu pada kaud Kirajam ke pajak iso kasikapon ku kumaraja aku miled iso ieu boh. Kasimban ilon hikamonku kasimban tiho lah. Ke no record temu ti dihot tutupan na dihot YouTube kalet lain doho deh ampakan na YouTube bilo ge kapirubak kasuabon da suab lah YouTube. Jadi isuang dat pelayanan dati kumaha kinorohingan nga ikalansanan det hareuda let konsisten amu da kasimban.